Ajde u žares. Čekam. Čekam. To pen, da zato čekaš, no, to povedz. Čakam čez. Давайте. Tak. Nie podaj się teraz. No. Tak, nie podaj się. Давайте. Powiedz, że kielos zace. Kielo ci dają. Quiero mi dace. Powiedz mani. Mani. Powiedz mani, pinc. Mani, pinc. Co chodzisz? Jaj. Tu musisz kukać. Mam frajera bohatého prezidenta. Že má predsa jedno. Čo to patrí? Co kukam? Chlopoch. Na chlopoch patrí. Pač tu. Keď chlopi tam, vidíš? Vidíš? Давайте. 10 chlopoch. Давайте, дай mi to ti mani. Jaký? Mani. Mani seš, hej? Mani. Čuješ? No, po sliarku to jest. Nie. Po anglicky mani, nie? Pýta. Pejki. No, a ty ju za kielo dáš. Za kielo ju dáš. Ja dám. O, povedz, za kielo zdenu dáš. Ja nepredám. Nepredávaš ju? Nepredáš ju? Nič? A ty zdeno? Ja idem. Čuješ, ona ide. Za kielo. 200. 200 €. Hej? No, on se nese predá. No to, aj ide do ličí on. Jaj. No? Mani, povedz. Naj ti daj Mani, давайте. Tak. Za 200 už dneška ideš. Hej. Ta za 200 tedy ideš. Na čo by kazanu i... A už 500 neseš? Nie. Nie. Ideš do mesta? Ale ta draje všetko dneška. Už pošlo hore aj autobusy. No, on zaplatí. A ty 200 pýtaš len. No jak? Všetko drahé, autobusy šli hore. Ta nezvyšuješ nič? Ta co? Nie, sanuješ ich. Hej. Len mne láska bude, hej? Hej. Aha, dobre. Ale ten ci dáva 46 €. No to z tebe do ličí dáva. Či dáva, keď